Numuri njye nta n'ikijana mfite wa numuri no gukira abankubise izo mikino abankubise nje yo bankubita ntabwo nabonye urushinari yes siba nahwaniyemo nakwemeye reka mugire rero gapfapure nukaje witwaza ngo nuko dufungana uzuru kuza ikisi Sikuma nimero ari datanje yebura nakwemeye data Jesus neza Sashaka kumvugisha nawe. Sibona kugira ngo mvugishe mari. Ujya kubwire ikintu nabonye ku bantu muvukana ni kibi nabonye kwisi. Ugira ngo uravuga ibintu bibi ukumva kisa kivuga. Ntabwo shoti. Nawe koko. Nose ubusheneye iki? Ukeneye kugira ngo nkuba nta n'ikintu ufite. Nta n'ikintu ufite ahubwo sari ikintu manze nkubaza ubundi. Manze nkubaza. Wowe cyambe ntiwavugisha umukobwa. Konje urababona kase. Ugutambuka mu muhanda kambwa tuwamaka nimero. Wowe Reka ngubwire twikane rero. Tugiye guhangara sibyo uyu munsi tugiye kureba umuntu uratsinda. Ya mafaranga suya afite. Ndayafite. Wose ufite amafaranga. Mvakana. Ntayakiraza. Ufite ngahe? Uje mfite menshi. Ndayaheze. Ayahe. Wowe ufite ngahe? Wayindi. Giza! Ntari ariko ndayafite. Sawa tugiye. Mbasi manza ngubwire. Jewe ngiye kugenda umva. Jana nakwemeza. Ngiye guca ku mukobwa ahita nsaba nimero ntanamuvugishije. Umva. Nimbona umukobwa ufite ndagenda ampereze nimero ntanamuvugishije nibyo tugiye guhera nibyo Dissolve! Oya dissolve. Ugenda yaje. Sister imeze bite? Ngomukise. Mukuri hano. Nancha nyine tugahuze tu. Ngombe. Tumwanya. Namwanya mfite. Ari mu biki? Ndi biza. Jena nko Amani nimero yawe. Jemwe nimero zanjye. Ngoya burya. Sikuma nimero ari byatanje. Anyere mu. Yebura nakwemeye byatanje. Dissolve. God have mercy upon us. Uvasigara ukanze nawe akibwaho. Ngahagenda se ubwo wagize umugabo. Wavuze ku bakobwa batandukanye hote. Ntari ubwo ntari. Uyada. Ntari. You get it? If you don't get it, forget. Urambereze. Ngaho Problems always. Kintu mbaye. Anyere mu. Yebura nakwemeye byatanje. Why are you running? Buretse kanzega. It is small kibo. Aha, amaye ngoma samwa. Ari kende go filme pepe. Assistant. Assistant nizike. Amakurusi. Nyine ndo umwe mariko turutse mu ijuru. Bari gushaka abamarika bagiye kuja mu ijuru kandi kamasi yangire kugaragaza wewe. Nibyo da. Kandi mu ijuru yatandukanye buno uzi ko basengaga abantu za bakajeho badapfuye nabuno niko system imeze rero umuntu uri kujya kubishaka kubwira ntansabe nimero ari guhita bamubida kandi bari Ese byabaye he Dissolve. ni ibiki sikara nyine urahenda nyine shikamuka nimero amafaranga shiramu sibyo twavuganye simbiswa numuri njye nta n'ikijana mfite wamko numuri no gukira abankubise izo mikino abankubise nje siyo bankubita ntabwo nabonye urushinari yes siba yahwaniyemo nakwemeye reka mugire rero gapfapure nukaje witwaza ngo nuko dufungana uzuru kuza ikisi ukonje mwana
twavuganye ngo nje nimba n'umukobwa ufite ndagenda ampereze nimero ntanamuvugishije nibyo tugiye guhera Niba nimero zanjye mubuye burya sikuma nimero hari byatanje nyine mubuye yemvura narakwemeye byatari